udan nih loh. Tik 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 udan nih. Mendina udan kayak manuk dekrik-dekrik ning kono kayak mendunge peteng kayak. Mendunge peteng lekas udan nih loh. Sik dinep sik lawange. Gimang si Koko. Ini boleh keluar angkat barang. Angkat mangan nih loh. Angkat tapau. Manuke mebur-mebur gitu. Mendunge peteng lekas gerimis gitu. Mendunge mlaku lho. Manuke mebur. Mendunge peteng, manuke mebur-mebur. Oh, manuke mebur ana berdua ya. Ki sing satu nangkring kono lho. Wis tak masuk dulu, masih banyak tugas. Arep jemur baju gimana ceritane. Latare tas diumbah ketok resik. Latare tas diumbah ketok resik. Pas reget yo enek wong motong rumput regete ndak umum. Tas diumbah ketok resik. Nah, enek si Koko berangkat kerja karepe. Ya wes lur, salam sehat selalu, semoga semuanya dilancarkan, sehat badannya, banyak rezekinya, amin. Manuke padha nangkring. Si Koko berangkat kerja kayaan. Ya manuke nangkring kono. Delok judule, delok manuk nangkring, ngiyup udan manuke ngiyup. Selamat beraktivitas, tak lanjut aktivitas lur.